Eba FPNTV official so Arahosama abatudwa eye nano memenenda mejidi yese wate na mensoso matibi na ye nyina ye di ho areho na aye nyina ye ya eye na yama ye nyina ye ho yakọ yama abusuafo nso a sabre won suno Adekye3munsem yakọ na eye Adekye3munsem media ene Patricia Ojo ohia me a feme madam part na mejoso eye arahosam a ababa beto ho enano ya papa ye nua bema kwajo fosu aka Daddy Lumba ye nyina yede enim no nano memeni day waka enchine egu wetia na echi wokọ nananom enchen okwaje na home ohia enchine no wadi ni de wa bre enunti no okọ akwaje na home arahuye ye nanso so enya esiewie bibia ni wa yebetumi aye enya ne video bia na odini 60th birthday na obekasai ma yentie ne kasa ne mu ebi se bia papa ya kana asem ya ye friend no kwadwofosu Daddy Lumba oye most of his songs na ebi a gospel ebi nso so high life obonyoma na nwom no ekọ echire eye pa na emme nyina dofo emme nyina ekunu ya papa ye nua be men de enwom to de ne nwom entwamu da ne nwom de abribia wobetie ne nwom bia no utimi hu se da no eye foforo yenhwe ni 60th birthday ensem bia ode ebetudwa free say woman since 1964 mindi me birthday da so me kase every any people bring one but no correct yeah ndi me birthday mama it means me birthday da na so sabre we dia ma bravo dia etutu mi nyina achi di nipa kan nyina achi already edmedu the landmark 60 years, which is not easy to achieve. Now, I am on Bible. My dog farm will be a singing. Said you more common pipe, more photo genema, who bonfire may be coming. Already so a team on Bible. The radiate team was so friend. And then, Enchebia, I had this very coming Sunday. Now, Munia, more papa, Kwajufusu. I must make it 60 years now. But then I see my ready, so I'm at me, I soon dream. And come, and ya won't do. And next summer, what they ebeto a winnie was say a free 1964 hour no ya won none any fee, no. Our nini birthday, Edda, and Nintino, or no so any birthday, Edda. Now 60 years of his life in it year, God deserves his thanks. And until obe show appreciation to God. Na oda na don't phone any fans and so na ase enam yempai ba ye anasa ne fans ede etainechi all these years ode abesom ne mai Ghana. Enunti obechire nani so edema ni nyanko epon wase eniema bebre na atono niema bebre na esisi na ni nyina mu no Awurade Nyankopon adom na boa no amananya 60 years he was just showing appreciation to God Almighty. Now you heard the next video no
me yakwaye se na ono ankasa no onim se obewu sana ye mpanimfo a yenya akwanya ye mu bi wo ho a yenya akwanya ne mpanimfo bi tenatena na wutie won kasam na edu samtama wo hwe won ne ye bi a wutimi hu se ewuo ben wo mo a aya na omuhu because wo hwe ne last shows a obobo ye echire ansana ni wo ebewu nyina na eya koye se one na dofo no mo edi enkra enonti no yemfa mu baako edoso de nanso ebrenti no yentimi emmo ni nyina emfa nkyemo na yebeyi mu baako ede akiro na ade tie ne nsam ni mu bi na obehu se ono ankasa particular no me ye sure say na wahu say ne bre aso for say ode enkra ebema ne fans ananse na hwefo etiefo monhwebie manje ndi se me etutu mi ni nyina oyare bebrebe no say no me champion im dia make no wheelchair mo am try nyina enne yankopon ayemadum I'm maybe 60 years. Yes, me cash radio ni monyam. But for so me 60 years no be. Of from your chanko ameko. Mo mayam fa odo. E be ka krabi na kojo fosu na mawu ko. Na mo mayam fa odo. Yeah, krakramo, yeah, krakramo, yeah, krakramo. We love you. Me krakramo, me damwase. Kramo ya kakra na kwadwo fosu na mawu na meko obi anim se most of times enye easy se obi beka owuo ede ama no ho sa abrabo aye gbo obi epenyinche obi abenya na kana nisuade hunu no waye akopempempen so obi cry do se obenya na nka wamu enti for him se obenya that courage ede aye akase ebeya kakra na kwadwo fosu na mawu na meko eno nti me krakra mo ode odo ena eja ne mai this is Daddy Lumba for you etino yesha ensem bia ne live shows ni ade ne nsem bia obekekan ye enkofo bia obobo wondin de asede bi mema won ne nsem bia na wutimi hu se ono ankasa no wahunu bibia ekire se obekọ nananom enchen na ebra otoye no wo hye be mapa da fomu muni na chese arehu ewo die obi abewu ewodi obia ebekọ owoda amansa komu owo atwede ne baakofo ena efro yenyina obia ebekọ nanso obia wo kwan a obefa so a obekọ na odofo wodie aya na eyeye se uhu obia woni ne tifie ana wo yonku bia wo dono okunu bi wa yire bi onua bi ebabi na ufri wo kra mu nyina dono na ebrebi bedu na unhu ni biem na wo behesa wo da wo pa kanensa gu ne bo na wo kasa no ho a wonte abusia aya na eya eno nti no yehu enipa bi mu na wo kasa de wonsa si won bo asif se ewiase ya wondia wo kasa arrogantly asif se ono ankasa enkwa ehye ne nsa aya na yehwe nipa bi din na yehu ne se onimnia oye because owo eda amansan ekomu na abrebia ope no otimi ma wo so wo de wo kọ willingly or unwillingly sa wo pe anansa wo pe enya wo pe sa wo tenase na abetenase eno nti se erade ya wadom na se ade achim ode wo kọ na wode wo ba aya enhunu wo ho se wa na wahunu wo ho so hwe
aya susu ya kokonti sam no dodo aya susu memma wo so dodo wo kasa ya kasa se obi a ne nkwa ewowura aya kasa se obi a ne nkwa nhye ne nsem esan se owuo bebo wo punu mu a se wo bebie no ana se wo mie no eno ne nya nasem de ye na asama ne se oba be faw e de yakọ enti wo pa bie no wo pa mie no o de wo bekọ eno nti hwe se de be ma pa dafom esu etete areho o sese wa nsori amesi amoma ankwa there's no way say ono nsoso obe free hono na areho ye yanko che asaboma yanko Rera nama chese ontumi antiasie se wowu enu nti no wase kopem se wade nani ebehu no paa de lalai onfi ho obetna wa kopem se wade nani kusia ebehu ne se wawu anase ote ase na yare se enye ebibimamu ha yankoa ane dodadi Lumba nemu owo adrofo bebre ipo abrofo nso ene geni mu yie pa chese enye asenketwa na ye videos ahodo bi a yenyinya ye ne hwe abrofo bi su a wono nso esu a na mbisa mo se na mo kra no anwom no so moti mu nsem na moti azempo anase beat ni na ye moda mode donesa eno nti yankohe video bi no a young lady na osu for the lost of Daddy Lumba. Abroniba ononsoso edi yaw ewo Daddy Lumba ewo no ehu enam se ne nyom no enye babia na ebe permit amaya boninti no ye nya akwanya emmo ne nyom dodo na bi emma wo entie fache yen ewo ohonom eno nti afei ena wodi wa fidie no ato ha eye ye papa ye nua ye kunu eye kwadwo fosu a ye nim no se Daddy Lumba waka enchine egu nano memenda chese eye arahu ye pa to say ama ewiase aye din naso yesre odoman kuma se onfa ne kra ensie enfamaye yamaye nyina yako obusuafo nso yamamu nyina yako emamu shede Lidiane Patricia Makra Manje ndise ya etutu mini nyina oyarie bebrebe no emse mama champion im dia meka no wheelchair mo ametra nyina enne yankopon ayemadum ama medi 60 years yes me kasha radio ni monyam kojo fosu me se medi 60 years no bi ofrem yo chanko ameko mo mayemfa odo ebe kakra bi na kojo fosu na mawu ko na mo mayemfa odo ye krakramo we love you me krakramo